Wow, Melissa, kakva ogromna torta. Ima toliko ukusnih stvari na njoj. To će sigurno biti nevjerojatno ukusna torta. Što je s ostalima? Wow, Nathan ima običnu čokoladnu tortu, ali što bi moglo biti loše? To ne može biti, tu su kiseli limuni na vrhu. A što je s Grace? O, čemu se smiješ? To je najslađa torta u mom životu. Tako je malena. Neću obraćati pažnju na tebe. Hajdemo probati moju tortu. Vau, unutra je ružičasti žele. To je sjajno. Grace, budi sigurna, dečki ti definitivno sada zavide. I nije samo žele, to je žvaka. Sjajno. Pokušajmo napuhati balon. Izgleda sjajno. Ispao je tako velik. Pogledaj. Oprosti. Sada sam cijela prekrivena žvakama. Grace, što si učinila? O, kakva noćna mora. Sada je moj red da probam tortu. O, kako strašno. Ima žele od limuna unutra. O, nadam se da će biti slatko, a ne kiselo. O, ne, kako je kiselo. Fuj, bljak. O, Natane, ovo je odvratno, ali možda sada probam svoju tortu. O, sjajna ideja. Hajde da probamo komadić. O, čokolada je i unutra je dugina žele. Tako ukusno. Tako dobro. Ne mogu prestati. Pošto je Melissa zauzeta jedući tortu trenutno, neće primijetiti ako probam komad. Izgleda ukusno. Da probam. Tako dobro. Okus je puno bolji od moje torte s limunovim sokom. Ljudi, moja torta je tako dobra. Hej, tko ti je dopustio da to jedeš, Natane? Prekini, ovo je moja torta. Nema šanse. Pada ravno na mene. Pao sam licem naprijed u tortu. Makni je s mene. Natane, znaš kako jesti tuđe kolače? Uništio si cijeli Melissin kolač. U redu, idemo dalje, ekipa. Prestani. Postat će ukusnije. Idemo. Sad imaš sodu. Grace opet ima malu limenku. Ne budi uzrujan. Nathan je imao malo više sreće. On ima prosječnu limenku sode. Ali Melissa opet ima ogromnu limenku limunade. To je cijela bačva. Izgleda tako prekrasno. Onda krenimo s Grace. Ona definitivno želi prva probati. Da, protresi ga. Sada ga otvorimo i pravo u moja usta. Ukusno. Imam cijeli vatromet na jeziku sada. Super. Ali gotovo je. Kakva šteta. U redu, sad je Natanov red. Probaj uskoro. Naravno, imam srednju kolu. Želim probat pit kao Grace. I ja to mogu. Protresi to jače. Budi aktivniji. Natane, jesi li siguran da to možeš? Soda je još uvijek jako gazirana. O, to je fontana od sode. Pazi, limunada leti u svim smjerovima, ali ne u Natanova usta. Kada će stati? Mislim da je fontana skoro gotova. O, Natane, skoro si uspio, ali nažalost bez sreće. Kakva šteta. Onda, sada je moj red. Daj, moja limenka je tako velika. Moram je okrenuti. Tako je bolje. Sada stavljamo zaštitnu masku. I gotovi smo. Dečki, učinite to. O, ne! Vau, toliko limunade. Vau, pogledajte vatromete. Sjajno. Melissa, to je bilo vrlo smiješno. Ali gdje su dečki? O, da, gdje su oni? Čudno. Idemo tako brzo. Pomoć. Vrijeme je za ljute Doritose. Najezda. Vatreno je i najljući čips na svijetu. Nathanov paket je veći, ali Melissa je imala najviše nesreće. Nitko nikad nije vidio tako veliki paket. Previše je. Ima li netko protiv da Grace prva počne?
Stvarno, super. A dobro, od bebe neće biti ništa. Probajmo. U redu je. Ovo nisu najukusniji čipsi, ali zapravo nisam gladan i nije ljuto. Stvarno? Ako nije tako strašno. Tako sam sretan. Čekaj, sve mi peče u ustima. Usta su mi u vatri. Nathan, pomozi joj. Dodaj vodu, Grace. Spasite me. O, sve gori iznutra. O, voda. Odlično. Pomoglo mi je. Hvala vam, dečki. Sad je Nathan na redu. Ja? Sada? Stvarno? U redu. O, ne mogu. O, ne. Kako ne možeš? Hajde, idemo pojedi sve te čipseve. Požuri, požuri. Budi hrabar. U redu. Pokušajmo. O, tako je teško. Biće tako ljuto. Moram pojesti sve čipseve što prije. Molim te da se ne zapalim odmah. Ne želim to učiniti. O, tako sam uplašen. Tako sam uplašen. Sve je tako začinjeno. Hajde, Etane, ne brini. Jedeš sve te načose tako brzo. Previše je. Mogao bi se razboljeti. Što će se dogoditi s Nathanom? Sve kipi u meni. Ne mogu zadržati vatru. O, gotovo je. Jesam li to ja? Već? O, ne. Tako sam uplašen. Kako ću pojesti sve to? Nathan, Melissa će sada uzeti svoje nakose. Melissa, hajde, možeš ti to. Možeš. Oh, što je ogroman. Previše je. Ali vjerujemo u tebe. Pokušajmo barem pojesti ovaj cijeli čips potpuno. O, to je tako zastrašujuće. Molim vas, samo me nemojte spalit. Što ako neću biti dobro? Prijatelji, podržite me. Melissa je bila naša najbolja prijateljica. To nije fair. Samo malo. O, ne. Kako je ljuto. Dečki, osjećam da sve ključa u meni. Oh, ne. Melissa, izlazi vatra iz tebe. Jesi li dobro? Crveniš se posvuda. Ja sam vatrogasac i ovdje sam da ugasim vatru uskoro. Spremni? Još malo. Gotovo. Nema vatre. Ne za moje smjene, prijatelji. Jeste li uživali u našem videu? Onda pritisnite taj gumb za like i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se kasnije.